Шоколадный свет екен да? 11 000 дедіңіз бе? 11,5 11,5 мың екен. Астында ящигі бар екен. Қайра жинап көріңізші. Яшığı yok. Ящигі жоқ по? Mexanizm miydi? Mexanizm yok. Механизм. 11 000 бе болушы? 11,5. 11,5. Сандықтарчы? Şu anda ona satılış 3,5. Екі парасы о же бірі? Bittesi. Бир өз. 7 bin. 3 000 қанша дедіңіз? 3,5 bin danası. Cübü 7 bin. Жуу 7 000 ya. Уступкасы болуы? Ha? Уступкасы болуы? Üstüne bol yani ayttım da. Боло тұрған, е? 23 000 бе мына дивандар? Стол менен, е? Уголок екен да? Астында несі бар бы, жоқ бу яшиги? Yok. Az turuşu. Турушу 23 000 болушу. С доставкой, да? Kaya. Примерно kaya. Айылға, Ayıl. Ama şey ayıl da. өзгөнгө. Özünde dastaklı yok. Şahadisi yakınıyor. Шардың ішінде эле доставка. Бул сандыктар баары бирдей, э, сенасы. Бирок разный, ар түрлүү светтер бар экен, э? Мына прикроватный думбочкачы, думбочка. Bu 2 bin lira. 2 000 экен, бир данасы. Дивандарчы? Yavaş 23 bin lira. 23 000. 23 000. Бул каерде жасалат? Өзүңүздөр жасайсыздар, усталар. У вас золотые руки деп. У вас золотые руки. Не, мыналарчы шкафтар? 7 bin lira. 7 000 дейт. Уступкасы бар дейт. 7 000 экен шкафтар. Диванчы? Спальный диван. 15 000? Өзү эле? Сиздерде ортопедический мне барбы матрас? Ортопедический ушу? Но эмечи диван спальный? Полный комплект менен бе? 50 000. Күзгүсү, Alo. трюмасы. 50 000 экен. Ақтағы неден? 50-ден бе? 50 000 екен. Думбочкасы бар екен, трюмасы. Алты миң бе эме? Кухонный неле? Kuhuni. Кухонный 6 000. А эмечи мына фиолетовый свет? 13 000 сом экен. Мына материалдар. Канчадан? Диванга да, дивандын материалы. Канча ушулар метри? Кандай аркылы, например? Senesi 250'den toplayıp 250, 1 метр, а? 1 метр 250'ден тартып 700'e çıkıyor. 700'гө чейин экен. Диванга обшивка. Каерде сатылат ушулар? Bizden ankeler bizden. Сиздерге экземпляр берип кеткен. Olsa ben olayım. Бишкектен алып келишет экен материалды. 2 bin lira. 2 000 экен кичинекей сандыктар. 2 000 сом экен. Комодчу? 2 000 экен. Бул эмечи? 500. 500 ден. Прихожа? 3,5 000 сом экен прихожа. Кухонный эмне экен да? Kuhunlu dolap. Уголок экен. Канча сом? 9,5 min so'm, 9 min so'm pul berasiz bularga. 9 000 сом кылып бересиздер. Orta жасалган, чекелери PVC жабышкан. Эмне жабышкан дейсиз? PVC, калчук ПВХ жабышкан. ПВХ жабышыптыр.
3 tabletkasi var aslında. 9 ming bo'lsa. Ha, 9 ming. 2 10'ga 160 ming yo'q. 2 10'ga 160 ekan. Yaxshi. Buna şkaf 1,5 metrlik, bir jağı polka, bir jağı vişilka. 7,5 ming, 7 ming qilib beradi bularda. Yaxshi. Xo'sh. Buna stenkamiz 3,40'ga 2,20, 2,30 santimetr. 28 ming so'm, 25 ming qilib beramiz. 28 ming so'm nesi bilan komplektda Yo'q, divan. O'zili turshi shifrin nimani? Sirvan. o'zili 28 ming ekan. Ha, tamam bor. Sharchini ustunovkada qilib beramiz. 28 dan da tushirasiz. Tushirib beramiz o. Shahar ichida bесплатно установкада. Divanchi Divan 20 ming ekan. 20 mingga. O'shda jasalganlar. O'shda jasalgan bor o'zingizda. To'g'ri aytdimi 20 ming? Aslında nesi var bu? Yaşık. Yo'q, yaxshi yo'q. Qana krasloy, gostinniy. Ha, гостиная. Krem. Bu Krimov, berk nimani? Spalniydi komplekti bu. Bu 48 ming so'mdan. O'zbekistondan kelyapti, bizda sborka bo'lib. Ular kami bor. Bularda o'sha sharchini ustunovka dostavkasini qilib beramiz. 48 ming dediniz. Dağı tushirib berishadi ekan basin. Yaxshi. Shuni ustunovka bo'lib besparka bo'lib. Bunda shunday 48 ming so'm. Kami bor. Bunda o'sha sharchini ustunovka dostavka. O'zbekistonda jasalgan, ya? O'zbekistonda O'zbekistonda bo'layotgan, o'zimizda sborka bo'ladi, O'zbekistonda jasalgan. Bu yoqda sborka bo'lyapti-da. Aytasiz. Bu o'zimizda jasalgan materiallar, rossiyskiy sborkasi o'zida bo'lgan. Общий komplekt 72 ming so'm, idish tizgicha, shifonier, tumba, trimo, divani, matrasini tushirib beramiz. Sharchini ustunovka dostavka qilib. 72 ming o'sha shahar ichida dostavkasi bilan. Nash spalniy komplektimiz 48 ming so'm. Bunamiz 28 ming so'm. Отдельно o'zimcha sotilsa. Agar o'zimcha sotilsa. Nasıl? İdiş dizgisi. 3,5 metre. Vысотасы 2,10. Buna 2,20'ga 2,30 boyu. Kupeniş. 2 tumbası var üstünde. Şunday. Общий satsanızlar. O şey satsak, o şey 72 mindən daha 50 düşüp veririz. Divanı sonuna mı? Matras ortopedический? Yok, matras oşta jasalgan, bir yıl garantiyasında. Ana bundan köz günü bundan da nemeler var, açıla turgan özün parfümeye nemeler sala turgan deydi. Marağa deli açıla turgan yapar. Şu sonu jasalttıra. Açıp görsanız. Şunday ekan, son. Arkasında polkası açtım. Nasıl öyle kaçma? Kaça? 4,5 ming so'm ekan. Uch. 4,5 ming, 4,5. Orası 3 ming so'm. 75 santim. Birinchi ko'rgansiz 1 ming. Mana qancha dedingiz? 75 santim. 75 santimetr. Qancha dedingiz? 3 ming. Güzel. Buna qizil emas, so'm Bordovoy ekanmi? bu, qizil. Ha, bordovoy. Pardon. Qancha bu? Bu 9,5 ming. Toza material bu. Akril. Akril bu. Mexanizmli turibsiz. Mexanizmi turetskiy ekan, o'zi akril ekan. 9,5 dedingiz-ku? 9,5. Kuxonli 2 metrligi 15 ming so'm ekan. Qimmat emasmi? Akril. Akril. Турецкий запчасть. Высота 2 метра. Длина 2 метра. Ширинасы 60 сантиметр. Даже ножкалары регулированы болsun. Ножкалары var. Резьбовой. Резьбовой. Kalbi temin olsun. Регулировкасыз болады. 15 ming dediniz. 15. Danası 3 ming so'm. Bunda tartmalar var. Danası 3 ming be. Danası 3 ming. Narigisi 4 ming danası. Buni alalım. İçinde polka, to'rtta tartmaz. Bunisi 4 ming so'm ekan. Detskiylar qancha? 3,5 ming so'm.
Şkafı hem 3,5 3,5 ming so'm ekan. Shkafi dag'i 3,5 ming so'm ekan. Emesi menen 7 ming ekan da. Kravat 2,5 ming. Kravati 2,5 ming bo'ladi ekan da, детскийдин kravati. Ekon 6'ga berbeysizmi? Emesi menen shkaf, mına stol. Turgilbeta 7 больше. Розовый, көк. Сон ушул жерде жасалганбы? Ошто эле, өзүңүз. Çıkarı İspanya'ya koyuyoruz. Özümüz burgerden. Zakaz, işte bu saat orası. Sabit geldi. Haydi. Сонун жасалыптыр мыналар. Сонун жасалыптыр. Bunlar 4 bin, 3,5 bin, 4,5 bin. Детский шкафтарбы? Ha. 4 ming, Bana 4 bin, 3,5 bin, 4,5 bin. 3,5 ming, 4,5 ming. Nega андай бирдей эмеспи? Yok. Yani bunlar har xilda rasxodlari. 3,5 4 ming ekan детский шкафтар. Bunun alanı var 4,5 bin. Can başı polka. Кайсылар мыналары? Полка жаны. Эмелерчи кроваттар? Kravatlar 3,5 bin. 3,5 ming. Kроваттар 3,5 ming ekan.